ҷонакова муҳаббат 20 сол мешавад бо ҳамсару фарзандонаш дар бошишгоҳҳои саҳроӣ зиндагӣ мекунад. эҳтимолан ин хонавагон сарпаноҳи охирин барои онҳо бошад, чун қарор аст роҳро ба рӯи ин кулбаи фақирона ҳам бубанданд. талошҳои чандинкаратаи ин оила барои дастрасӣ ба қитъаи замини назди ҳавлигӣ бенатиҷа анҷом меёбад. фарзандон низ ҳанӯз хурд ҳастанд то муҳоҷири меҳнатӣ шуда барои харидани замин ё хона ба волидони худ кӯмак намоянд. бекорӣ ва фақру нодорӣ ин хонаводаро дастнигару муҳтоҷ кардааст. ҳамаи мушкилот аз надоштани манзили истиқоматӣ сарчашма мегирад. ин ҳозир дар як вагон зиндагӣ дорем. қатъи ҳамин гулакҳои нозанин вагонмон мечака. бачаҳам наметунанд, рӯзе мешаванд мераванд мактаб, рӯзе мешаванд намераванд мактаб. то унди вақте ки поам соз буд худам даводав кардам нашид. баъд оилава бо чикам ки ҳам як ақра ҳам як ҷо ҳам як 2 сотир замини бутанам ки мисолам ҳам як хона кунем. баъд одам як вақт нарасид. то суд прокурор тамомш рафтем охир. 20 сола ки мо иҷора шида истодам. аввал ҷамоатҳо рафтам. ай унҷа иҷа қоғаз биёр, ай уҷа қоғаз биёр. як қопча қоғаз ҷамъ кардам. ахирон ягон на ёрдам шид, на дар фикрам ҳеҷ кас нест. порина ба дараҷаи ҷои шитагӣ будем ки айтурсам мехт. ин оилаи ниёзманд ки дар қайди ноҳияи кушониён мебошад, аввал бо чунин як шароит дар ноҳияи ёвон умр ба сар мебурданд ва масъулони ноҳияи мазкур ба онҳо ваъдаи замини назди ҳавлигӣ доданд. баъд аз 7 соли интизорӣ маълум шуд ки фиреб хӯрдаанд. дар ноҳияи ёвон 7 сол будам. уҷа ваъда карданд. раиси ҳакимат омад дар ҳамун вақти алимардон гуфтам раиси багдад ма қалаври кор мекардам. хай зиндаги хай боли мени буд. раиси ҳакимат омад гуфт ки ака дар чӣ зиндагӣ мекунӣ? гуфтам унам уҷада насоса нишон дидам. гуфт якм очад хона метам. ҳанӯзам ҳаст ки мара хона буда. вақте ки омад замина тақсим карданд, рафт наомад хидиш одамош гуфтанд хай занг буда. занг задам. гуфт хид медуни ҳамон одамо. делама таънишо кард то ҳоло делама наёфтам. дар ёвон кор кардам, дар як завод зиндагӣ кардем, кор кардам. ба хотири ҳамин замин мо ойлик нагирифтам. 5 сол кор кардам. ойлик намегирам, замин наметиям. кор кардам, надод ахирон замина. ина уҷа биромадем. як ҷои дига хоҷагӣ деҳқонӣ дар бошишгоҳ зиндагӣ кардам. замистон унҷа мошин намерафт. сари аз замин буд. унҷа мошин намегашт, хар аст мегашт. унҷа ҳам азоб кашидам, кор кардам. ҳамин қад сола 20 сола ки мо зиндагӣ дорам. фақат ин ҳамин иҷора шиштам, дар корхонаҳои давлатӣ шиштам, дар сарм ов рехтааст, дар вагон шиштам. ин имрӯз дар ин вагон зиндагӣ дорем. ин вагонам замина гирифта истодан. гиҷобрам намедонам ҳозир худам. шароитам нашид. инами нав будам як 15 феврал бада давода кан 500 хурикам 212 сум пенса. 212 сум чӣ бихарам? ҳарчанд шавҳари ҷонакова муҳаббат бемор аст ва ба камбизоат будани ин оила ҷои шубҳа нест, лек фарзандони онҳоро бо далели падару модар доштан аз интернат ронданд. ҳоло онҳо ҳар рӯз беш аз 5 километр роҳро тай карда аз наздикии деҳаи боҳтуроботи шаҳри леваканд барои дарсомӯзӣ ба мактаби рақами 35 ноҳияи кушониён мераванд. кӯдакон дасти шурӯъ мехунанд. кӯдакон дар санаи дарсшон минут программ намекунанд. сари личи полиш айдас қафо намунад. арзугилаи аъзоёни оилаи ниёзманд дар мақомоти давлатӣ ба таври дилхоҳ иҷро нагардидааст. зоҳиран иҷоза намедиҳанд то онҳо мушкилоти худро ба роҳбарони аввал бирасонанд. дигим бора гашта рафтам, намонданам. пеши раиси вилоят даромадам. орда айхонаи қайсин як қоча орда бардам. хурда ки бачаи дарасиай буйна хела бача бечурам хай бачаш нестай. бовар карданӣ нест ки мақомоти давлатӣ дар вилояти хатлон барои расидагӣ ба ин мушкил даст кӯтаҳ бошад. камбудии ғизо, либос ва сарпаноҳ ин оиларо ба шиддат азият медиҳад. онҳо ба дастгирӣ ниёз доранд. маҳтарам ҳакимзода қурбон соли омад дар ҳамҷа раиси вилоят чид ноҳия дар телевизия тамошо кард. рафт ноҳияи қошониёда нигоҳ кардем ки хай камзоатҳо камбалои хай дастгирӣ кард, ёрдам кард. хусанд шидам. шояд буд ки ҳамин одам мумкин ки мо хабар бигиранд. раиси дастгоҳ сипориш дод, гуфт бире холара бинӣ. гуфт модарай як кас шиқати ҷанҷол шидам. гуфт моне гап зана. гуфт модарай ҳақ дора. баъд гап мазадам буд кардам, одам дод. омадан инами хел дидан, сиёнка кардан, сурат гирифтан, рафтам фақат помш овардан.
продуктами خوردنی آوردم گفتم پامش نتیه ما خودم کار شکرانه خدا رنگ مرده کار میکنم در زندگی کار میکنم نون ما میو میخرم رزق آدمی زاد دست خداوند یعنی ولاد زمینم بتیه یاردم کنه بعد سپارش داد که گولکات گفت مایده هم بچه کلا نداری انا هم زمینش بتیه گفته خوجه امی چیو های گفت صاحب کارای و بس کنه گفت خاله را خلاصه این نمیتونه گفت دستیار نداره و بس کنه خانه را بکنن تیار کنن برای بشینه گفت بچه‌هاش بگه در تاجیکستان دستشون میرسه کادری هم تاجیکستان های این همو خیل آمدن رفتن دیگه هیچی نکردن خیلی عمل خوردم یا الهانتی آر 5 سال عمر ببینم 10 سال عمر ببینم دیگه بار کی خونه دار میکنه همین دقیقا در علی نمونن این همی قدر دیگه هیچی در گجا سنگلو خیلی آخرم اویا لبه 2 ساعت قلم بتامون یک زمینم که بتونم دیگه تو مگر بچه‌ها مرد شهر کی با میکنه در سال زمان یا تا خودش 90 ساعت سموشت ایشون جو میرسه جو کنه جو باشی مال پیسه قبول نکنه جو باید لینگی شهر خاطر که جو بره دیگه ما خواهش یگانه این خانواده از مقامات دولتی و ساکنان این است که برای دسترسی به یک پارچه زمین نزدیک حولگی و بنیاد خانه یاری رسانند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه کوشانیان سرگرم چراغان کنی شهرک و دهات از زندگی تاریک این خانواده بخبر مانده است. اما در کشوری که ساکنانش از داشتن 4000 مسجد افتخار دارند، آیا زیبنده است زن با شوهری بیمار و کودکانش به چنین حال گرفتار باشد؟ سرزمینی که در آن هر سال 6000 حاجی می روید چرا عائله چنین وضع داشته باشد؟ آنان که راه کعبه یافتند چرا کلبه فقیران را نمی بینند؟ و این عائله کی باید یاری رساند؟ اگر هر تاجیکستانی یک سامانگی جمع آورند و این مانند 80 عائله صاحب سرپناه خواهد شد. حالان که اگر فقط ساکنان ناحیه کوشانیان 50 درمی کمک نمایند این عائله صاحب خانه می شود. برای باوری حاصل کردن می توانید به کلبه فقیرانه آنها تشریف برید و اگر به کودکان این خانواده نگاه کنید این جمله را در چشمان آنها خواهید خواند: هموطن دستم بگیر. رئیس ناحیه به دیداربینی این خانواده آمد و با آنها وعده زمین کرد. با گذشت 3 ماه از روز وعده شده هنوز با آنها زمین وعدگی دسترس نشده است. حالا باشد زندگی آنها مشکل تر شده است. همکنون آنها در یک نقطه سوزشواری بیکار خوابیده کنار شاهراه نزدیک به شهر لیوکن جای گرفتند. سیونکا کردن اومد اون مردک دید هم گفت زمینی به یک که میگیرن از ای زمینی ما شما را تحجیل میتیم بعد یمش که اونجا تحصیل جای زمین همین خونه تقسیم کردن. انا اوجا خیزوندم زمین گرفتن دولتی شده. اوجا یک کارش خوب بود که زمین داشت واگن در سر میچکید زمستونه که همون زمینش نو میخوردم. این حاضر اونجا خیستیم نمی زپرفکند اومدیم اینجا زپرفکه آب ندارن ایره اوس بچه های ما این کارخونه آب میارن ماشینا دم نمیگیرن. این ترسه های راهی شهری های ماشینا دم نمیگیرن. آب بچه ما ماشین ازنه آب بچه هم چیکار کرد تا صاحب خانه میشم که تلخه میکپه میبرم. این زپرفکه ای رئیسای پیشینه همین سربنده های تلفنی ما همسربت چیدیم انا او گفت که بشینه که ایجا خیلی شکستن جای پوداونی کودکای همه چیز شکستن همچون همین قلبه اکن سوم نمیگیره کوارتیره پلیو شیشتیم نگهش میگیره رنگ قلبه رو میشینیم ای خودشی چی نمیگه و با آخری همین جرم اومده خیزونده سودن ای جب خیزه میگن. این همین یک رئیسه ای بختر و باده تریتوری سربنده میگه ای جب خیزه سربندی ها میگن که تریتوری ما های جب خیزه بختر برم آخه ما تاجیکستان گیجاب را می ندادن تریتوری سربند نشینیم بختر نشینیم بختر و بود نشینیم گیجاب را هم در گیجاب شینم زمین ما آخه وعده های نه همه هر شب بزرگ به خدا ما هم ناحیه میرم هم ولایت میام ناحیه میرم ولایت میام. تلاش‌های این عائله برای دسترسی به قطعه زمینی نزدیک حولگی هنوز به نتیجه انجام یافته است. نارسایی مواد خوراکه و بیکاری مشکلی نوبتی به حساب می رود. خاطر رسان میکنیم که این خانواده نیازمند در قید ناحیه کوشانیان می باشند. آنها باور دارند که با گرفتن زمین برای بنیاد خانه خاطر جمع شده زندگیشان رو به بهبودی می نهد. به این خاطر درخواست اساسیشان از مقامات دولتی و نکوکاران این است که برای دسترسی به یک پارچه زمین نزدیک حولگی و ساختن خانه یاری رسانند. پس بیایید ما دستگیری مالیوی خود را با او دریغ نداریم.
агар шумо дар русия ҳастед тавассути рақамҳои дар экран пайдо шуда ба суратҳисоби шахсияш маблағ гузаронед то дар харид ё бунёди манзили истиқоматӣ ба ин хонавода кӯмак шавад. биёед дар паноҳи дуои як фақир барои ӯ сарпаноҳ бисозем. биёед дасти ифодаи гирифта ба зиндагии якдигар маъно бубахшем. بیایید شادی‌هایمان را با هم تقسیم کنیم. من از این دنیا هموطن دستم بگیر.